So ngizogcizelela kakhulu i-compliance kuma-NPO. Okay, so ubabona thinking ispeech sakhe presentation yakhe sikhavile ngeningi ngobe-compliance. Mina ngizoprolisha lapho nalapho. So angiqale ngalokho, u-granting aid structure yanje i-office lase-granting aid. Ziphuma kwi-department ekuthiwa social and community development. So sidila nokusebenzisana nomphakathi, ukudila ney'nkinga ezihlukene emphakathini. I-department yethu leyo yonke social and community development. Mese uba nama-office ahlukahlukene, ama-offices nama-programs awo njengawo granting aid, no disability, no gender, or youth, or elderly. Ama-offices angaphakathi lawo kwi-department yethu. U-granting aid elinye lama-offices. So ma ufika kwi-department yethu, ufike ube udaba lapho ukuthi ufuna umuntu odila no-disability, uya-assist. Ufika khona ukuthi ufuna i-office lase-granting aid, uya-assist. Elakagenda uya-assist, kanjalo kanjalo. So sisendaweni eyodwa, so wonke ama-offices asendaweni eyodwa, khona lapha eThekwini, ngase-Durban Station, okuyibhilidi la-Standard Bank endala, kunama-offices akasini. Lapha ngase-Esidwaleni kuba khona i-flea market, ngesonto. Sikhona ibhilidi e-opposite noDoves. UDoves ngapha kuyilona li-brown, libhalwe u-26 ngama-letters. Thina sise-6th floor. Khona ama-department ahlukahlukene kamasipala lapho thina yethu sise-6th floor. U-granting aid-ke mase uzokwakhiwa kanje, unama-funding awu-2 owakhiphayo. Akhuluma ngayo manje bakungane ne-form leli form eliphethe. Ibizwa ngoSANDI granting aid. Masizobheka leli gama elithi SANDI, likhuluma ngey'nsiza kusebenza, tangible items. So e-ofisini lethu ngokwepolicy yethu, ngokwemigomo yethu nemibandela, sifanda tangible items. Uzocela izinto eziphathekayo ezikusizayo ukuthi wenze umsebenzi wakho as an organization. Awufaki isicelo lapho ucele ukuyokhokhela ama-salaries abantu. Leyo nto asiyiboni njengento esuyenza umsebenzi wokuyosiza emphakathini. Siya-understanda ama-organization kuyadingeka ukuthi nani ni-sustain zabantu abasuke beyiqhuba yona i-organization ukuthi operate iqhubeke isize emphakathini, but eyethu i-funding asiyikhipheli lokho. Khona amanye ama-departments nezinye iy'nhlanga eziyikhavayo leyo yama-salaries noma ama-stipend, but ngokwethu nje ezingizopresent u-granting aid asiwufandi ama-operational costs, sibiza ngama-operational cost. Whether ngabe ufuna ukukhokhela ugesi, ufuna ukukhokhela amanzi, ufuna ukuthenga upetrol. Eya-petrol-ke iyakhulumisa kakhulu, ngoba sikwazi ukuprove upetrol ukuthi ufakele ukuyosiza umphakathi. Ingakho wasusa nakho lokwamanzi nokwagesi, uthatha imali kamasipala niyokhokhela umasipala nemali yakhe. Strategic ngayo. So yeah, umasipala uzama ukuvala-ke lezo y'khala noku-avoida lezo zinto ey'kanjalo. U-SANDI granting aid uvulwa kanye ngonyaka. Yokuvuliwe nje manje ubhaliwe lapho i-time frame ovulwe ngayo from 1 June to the 31st of July. Next year sovula same time futhi i-time frame efanayo. Usebenza leyo application form kuphela ufuna uku-apply.
So into ekuguidayo ukuthi wena uyaqualify or qualify. Mawubuka iform kusection 2 i-checklist. Iyona nje kumele uyibuke ukuthi ama-attachments afunakalayo wena unawo yini. So indlela eyenziwe ngayo-ke lawo ma-attachments emele uwafake azame uku-accommodate uhlobo lama-NPOs kanye nayi-application form yethu. Nokusefa nje uzobe ugcwalisa wena-application form letha nalawo ma-attachments. Singaboyi ngisho kwi-adjudication process, the process lesuke khona ama-manager akamasipala from ama-department ahlukahlukene ukwabheka-ke wonke ama-applications asuke ngenile office ngaleso sikhathi ukuthi iyona yiphi efanele ukuthola ifunding. Kahle lapha kusuke kuqhudelana ngesitele because it's received almost 2,000 ama-application forms or ama-NPOs. And in the funding yenze incane isikhwama esithatha kusona si-limited njalo ngonyaka laba basuke besinikeza isikhwama bayamayinaza lapho ngoba mase niyitholile imali nibuye ningenzi ngendlela, nibuye vele lapho onikwa vele o-KFC lapha ko-2,000 umuntu usethenge ifriji usenihleli kakhe i-equipment isihleli sekweyakhe akusayona i-NPO. So ezinye izinto ezini-affectayo lezo ukuthi kugcina senithola imali encane ngoba labo esibafandayo suke sithi siyabazwela okay abanayo i-bank statement athi simzwele ngoba ama-NPO operate kanje nakanje. Kanti mase kumele sesifake ifunding leyo muntu usezoletha i-bank statement mhlambe yakhe personal account yakhe. Awu. So ingakho ugovernment sekunzima ukuthi athambise kuma-requirements. Ngenxa abantu abayi-few abanenzela phansi zama-NPO. As a result ama-NPO asenani leso sithombe esesakhiwe ukuthi nje athanda kakhulu imali rather than discharge umsebenzi emphakathini. So i-application form yakhiwele lokho ukuthi kusefe lawo ma-NPO lawo aze ngenhloso ukuthi azobheka imali ukuyi-divide amongst ama-members then lama-NPO enza ngempela umsebenzi emphakathini. Ingakho nathi singeke sikwazi ukuthi simthambisele kwi-compliance ngoba i-compliance iyasisiza ukuthi sisefe labo bantu labo ekumele siba-avoid ukuthi sibanikeze ifunding ifinyelele ebantwini abafanele. Ngoba ekugcineni ungafika usimonto kumchazela isitori sakho ukuthi uyasebenza kwiwadi yakho ukhansela uyakwazi abantu umkhombise nama-testimonies abantu obasizayo ngibone ngampela uyasebenza emphakathini. Uyifanele ukuthi uthole ifunding kodwa i-paperwork yakho mayingaqondile angeke ngikwazi ukunikeza ifunding ngoba mangikunika i-paperwork yakho ingekho la ayafika ama-auditors azochecka yonke ukuthi lo muntu enimnikeze le mali le bekufanelekile ukuthi nimnike le mali. Mase senginikile mina imali kungafanele komele ngiphendule ukuthi umnike kanjani lo muntu lo ngoba phela umthetho wemgomo we-office lane ukuthi kunikeza abantu abakanje aba-operate kanje. Nasi izinto eniyifunayo bangabe nisuke nifuna ukuthi nibheke ukuthi nifanele ninikeze umuntu imali. Aniyibhekanga zonke lezo. So izinto esibhekana nazo-ke nathi lezo as an office. Usandle yilo ukhishwa kanye ngonyaka lo application form. Mase kuzoba wona u-ad-hoc obammanela ka-Outsinda owama-events. So mawushilo ukuthi i-event yabo ingo-September i-right yakhuluma ingo-September ngifake i-application form i-proposal yakho ayina-application form uwe u-ad-hoc ubhala i-proposal u-attach your relevant documents i-registration yakho
ama-programs akho laphana ngiyastate mhlambe background information ukuthi mini organization ukuthi enza ama-programs ukuthi emphakathini I've done this mhlambe in the past 2 years nga-achieve also and so uyamotivate lapho kwi-proposal yakho. Bengizocela i-funding yezinto eziwukuthi nokuthi event izobe ngosuku oluwukuthi ukusiza ngoso and so emphakathini. I-proposal leyo ihambe ne-registration document yakho ayivalwa-ke yona leyo wa-adult hlezi uvulile. Inkinga ulimited last year last financially we funded ingane kade kumele dlala i-chess ingane kodwa isiwumaster kwi-chess so iyaliveza lelo khono basifaka isicelo sokuthi iyaphesheya ikhompyutha phesheya kweyilwandle ukuyodlala yona i-chess so yayithola ifunding. Umfana odlala i-rugby naye wapikwa ukuthi i-rugby wapikwa ukuthi engathi segazini lento kuyena so bayifaka isicelo naye wayithola ifunding so ulimited u-adult. Nawo kanjalo ama-operational cost asiwafani nje kahle granting aid ama-operational cost asiwafani. So bengithi angicacise lokho before ngiqhubeke ukuthi beke isithombe ngithi u-granting aid kanjani i-structured kanjani. Okay, so ama-documents engiwaphethe lapho abhalwe ngokuthi i-supplier portal. Lokho engizokuchaza njengamanje ngiyi-disclaimer. Angiphumi kwi-department ekumele ngabe ngichaza mina. Ikhona i-department edlula nayo lento abayithainelwe ibona abayi-responsible for le system le ukuthi register khona banibheke ukuthi maseregistrile izinto ey'fanele yini ban-approve banikeza ama-supplier numbers. So mina ngizochaza ngoba ukurejista kule portal kuyingxenye yama-requirements ethu and kuyanishaya kakhulu zama-NPOs. Kuyanihlula angazi ukuthi inkinga engaka noma mhlambe sisajiswa ukuthi kwenziwa online akubhalwe ephepheni. Kodwa nje uma ukuthi umuntu osebenzisayo lezinto iy'nkundla zokuxhumana angeke uhlule ama-portal ngoba same process. Okay, so mina-ke ngizogxila kakhulu kwizinto ekumele uyigade uma ngabe uregister labo kuma-portal omabili. So ama-portal ayafunakale masinga-check-a lapha ku-section D wethu kwi-application form kukhona lekubhalwe khona ezansi kuma-point amabili lapha ezansi kubhalwe Central Supplier Database Registration Summary. That's what you are eThekwini Supplier Portal Summary Registration. Ngizochaza lokho ngokubili. I-application form yethu page 5 section D checklist. Ngizochaza nje lokho ngoba uyanikeza u-CSD umele Central Supplier Database. Why ukuthi i-Central Supplier Database? I-database ekuyiyona enkulu nawo wonke ama-database kakho. So le database ixhumene nawo wonke ama-database a-government, whether ngabe u-SARS, Home Affairs, Department of Labor, CIPC, le-register khona ama-NPC, DSD, now SARS, ama-local municipalities. Ingakho kuthiwa it's a Central Supplier Database. Yona database enkulu. Uqala kuyona
alwa kuyona ukwazi ukudlulela kwamanye ama-database ungarejistile ka-CSD. So yini edingakalayo uma uzorejista ka-CSD? Okokuqala nje, okusimple kodwa futhi okunishayayo, ama-details e-organization. Because usuke uzorejista i-organization la, not individual, not chairperson, not secretary, not treasurer, i-organization. So ama-details e-organization, okuyi-email ye-organization, kumele kusetshenziswe i-email ye-organization lethe yomuntu. Uba kumanile wachaza ney'nkinga eziba khona kuma-organization, ukuthi umuntu akasafuni, sengidlamene sekunyuka imimoya. Umuntu akasafuni mhlawumbe ukuzosayina i-document emele isayine. So nakanjalo-ke menisebenzisa i-email yomuntu la niba ngaleyo nkinga. Ingakho kumele nisebenzise i-email ye-organization. Eninama-login details, nonke nibe nama-login details, nonke as ama-board members, niwashare aka-CSD. So organization details, niqikelela ukuthi nisebenzisa i-email ye-organization, i-password is shared amongst ama-members e-organization. Anisebenzisa ama-details ukuze nizokwazi uku-update yonke le information nizobe niyifaka la mangabe kudingeka. Ama-sponsors amaningi ayidinga le nto, not u-granting aid kuphela. Le nto engiyipresentayo ifuna u-granting aid kuphela. Zonke iy'nhlanga zika-government uma ufuna i-funding sebefuna uqale la. Ngoba le system eka-National Treasury, i-National Treasury uyibekeleni ukuthi abone ukuthi imali eSouth Africa uyisebenzisa kanjani. Ukuthi imali engaka umasipala wethini uyikhiphile ama-NPO, amaphi lawo ama-NPO akuphi, enzani emphakathini, ayakomplya yini ney'nhlanga zika-government ey'hlukahlukene, athole ngendlela efanele yini, ibekelwe leyo nto leyo system ku-CSD. Ama-directors lana ufaka i-chairperson, u-secretary kanye no-treasurer. Asikho isidingo sokuthi ufake wonke umuntu, abantu bawu-10 unit, ufaka nje labo abanama-signing powers. So ufaka bona la, and wenze sure ukuthi abantu aba-reliable. Uke washo wangwane ukuthi yenzeka i-sponsor sithi siyafona, umuntu akazi le-organization uyifakele. So nik-avoid lokho, ufaka abantu abakanjani kuma-directors. I-disclaimer nje, umuntu one-PESA number ka-government, ningamfaki kule system. Sure. Whether ngabe uyi-volunteer only, ma u-registered nje ka-government, noma kwi-program ka-government, siyazi ukuthi ngokwe-NPO Act, awukwazi ukuba kwi-position of power kwi-NPO, uphinde uzofuna i-funding ku-government. Angithi siyakwazi Ayi. so iyakupick up-a ukuthi hayi kusimo ngathula phakade kodwa nami futhi manje usevela kwi-organization yocela i-funding. Ngicela nje ukuthi ngidlulise ukubonga kakhulu ukuthi usuku lethu lanamhlanje lube yimpumelelo nafika njengokubhalisa wenu ukuthi ngizofika. Izinto zami zishodile ngoba abantu bajwayele ukuthi bayeza bese bengafiki, uthole ukuthi ngilindele u-50 ugcine ifike 20, 30 something. Hayi namhlanje ngisurprise bencane ngishayele izandla. Bese ngiphinde ngibonge laphaya kubabungwane benababungcobo ukuthi bathathe isikhathi sabo bese kuthina bazosichazela ngithanda ukuthi uma ngabe sesigcwalisa amafomu sesine-clarity sesi-understand akekho umuntu ozothimala enefomu kunephatha ngayi-understand ifomu. Sonke sesiyazi ukuthi ledingakalayo sesiyahamba siyolungisa information ngesafanele sibe nayo and then siyabona